Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatul ridha illahi ta'ala wa ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadratin Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Wa thumma ila hadratin Sayyidi Syekh Abdul Hasan Al-Yashadi. Wa thumma ila hadratin Sayyid Abdul Malik bin Yasbi Yahya. Wa thumma ila hadratin Syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Dha bin Yahya Atalallahu amra fi siyam afiyah wa li jami' masyayikh dar tauhid al-hasanah wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriya khususan abana wa umadina wa ajdadana wa jaddatna wa ustadana wa masyayikhana wa masyayikhina wa liman ista'ana yusabih wa khususan sahabi hadzal kitab An-Nasai'uddin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumi wa madana bi asrarih wa 'ada 'alaina min barakati fid dharin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sinten Kanjeng Nabi ma iku barang istafa kang wis milih sinten Allah Gusti Allah li malaikati marang malaikat Allah. Subhanallah yaiku subhanallah bihamdih. La subhanallah bihamdih yaiku kalimat subhanallah bihamdih. Iki saya menerangkan tentang berzikir. Zikir sing utama-utama zikir iku apa ya? Dijelaskan wa min anwa'i dzikri al-fadilati qaulu subhanallah bihamdih. Termasuk salah satu kalimat zikir yang termasuk kalimat yang utama diucapkan yaitu bacaan subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi diulang-ulang aja terus. Gak apa mereka iku fadilah akeh, fadilah gede. Terus dawuh Kanjeng Nabi, ahabbul kalami ilallah subhanallah bihamdi. Omongan kalimat sing diucapkan oleh para hamba Gusti Allah dan iku disenengi marang Gusti Allah. Termasuk salah satu aktivitas yang disukai oleh Gusti Allah yaitu awak dia berzikir dengan kalimat subhanallah bihamdi. Iku dari Kanjeng Nabi. Terus wasuila ali salam ayyul kalami afdal. Qala mastafallahu lil malaikati subhanallah bihamdi. Terus ketika Nabi ditanyai seseorang tentang ucapan apakah yang lebih utama Kanjeng Nabi, terus Kanjeng Nabi jawab mastafallahu lil malaikati subhanallah bihamdi, yaitu ucapan kalimat yang Allah pilihkan kepada para malaikat. Maksudnya para malaikat itu ya zikir kaya ngono iku. Merga Gusti Allah ngutusé zikir iku yaiku ucapan kalimat subhanallah wa bihamdi. Ada ya nek iso ya diakai subhanallah bihamdi. Maha suci Gusti Allah lan kelawan muji marang Gusti Allah. Qala ngendika Sayyidina Nabi alaihi salatu wassalam, man qala subhanallah bihamdih gurisat lahu nakhlatun fil jannati. Wa man qala mi'ata marratin kutibat lahu alfa hasanatin wa huttan anhu alfu khati'atin. Man utai sapane wong qala kang ngucap sapa man subhanallah ing kalimat subhanallah bihamdih. Gurisat mangko dan tandar lahu kedue man mau apa nakhlatun apa wit kurma fil jannati ing dalam swarga.
Wa man lan saben wong kala kang maca sapa man ha ing subhanallah bihamdi mi'ata marratin kelawan 100 ambalan kutipat mengkadian tulis lahu kedue man apa alfu hasanatin apa 1000 kebaikan wa hutat lan den hapus anhu saking man sing ngucap mau apa alfu khati'atin apa 1000 kelupatan. Terus dari kanjeng Nabi malih man qala subhanallah bihamdi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang membaca zikir subhanallah wa bihamdi satu kali, itu maksudnya satu kali. Barang siapa yang membaca zikir subhanallah bihamdi sekali ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, maka Gusti Allah akan menanamkan kanggo orang tersebut satu pohon kurma ing dalam surga. Jadi awak dhewe duwe pohon kurma ing dalam surga. Maknane nek awak dhewe duwe pohon kurma ing dalam surga, awak dhewe ya insyaallah mlebu swarga. Wa man qala mi'ata marratin kutibat lahu alfu hasanatin. Terus barang siapa yang membaca subhanallah bihamdih sebanyak 100 kali, 100 kali ini kutibat lahu alfu hasanatin, maka akan ditulis kanggone orang tersebut. Gusti Allah akan mencatat amal orang tersebut sebanyak 1000 kebaikan. Bayangno awak dhewe maca 100, Gusti Allah balese 1000 kebaikan. Ora cuma niku tak, tapi wahutat anhu alfu khati'atin. Tapi kesalahan yang telah awak dhewe perbuat itu juga dihapus 1000 kesalahan. Gak ono rugine dadine. Tapi awak dhewe ae sing rondok. Wa qala lan indikasikan Nabi alaihi salatu wasalam. Man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallah bihamdih mi'ata marrah. Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bi adzala mimma ja'a bih illa ahadun qala mithlu ma qala au zada alaih. Terus dari kanjeng Nabi malih sing sapane wong ketika pada pagi hari dan sore hari ia membaca subhanallah bihamdih sebanyak 100 kali, maknane esok maca 100 subhanallah bihamdih, sorenya juga ya maca subhanallah bihamdih 100 kali. Maka sebenarnya dalam dina kiamat seseorang tersebut tidak akan ditemukan, maksudnya sebenarnya dalam dina kiamat tidak akan ditemukan seseorang pun yang lebih utama darinya. Mergo dheke maca subhanallah bihamdih sebanyak 100 kali. Tidak akan ditemukan orang lain yang lebih utama darinya, kecuali orang yang membacanya lebih banyak. Karena awak dhewe maca 100, insyaallah sampeyan ing dalem dina kiamat awak dhewe utama tahane wong insyaallah. Tapi nek wong sing macane 200, 1000, 10.000 subhanallah bihamdih, maka ya sing lebih banyak iku sing dikatakan lebih utama. Wa qala alaihi salatu wasalam kalimatani khafifatani 'alal lisan tsaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah bihamdih subhanallahil azim wallahu lam yusab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.